Mak, minta aku boleh orang tua jadi salah ya mesti nang ngene terkenal kok ngoten, Mak? lah ya wis ngono kuwi Jangan salah terus. terus wong tua ki bener terus dadi nek kowe akeh dosa nang wong tua kudu tak apura Nggih, Mak. muga dosane pokoke lebur nang dino ya Minang, Mak. muga-muga anu kebrayan langgeng salawase Amin. bisa ngomong anak putu Amin. Amin, Mak. anakmu dadi anak sing salehah bisa Amin. dadi wong tuwa Amin. Berambang. Pertibatan. Patutnya mami. Mas Koko sebulan Sami, Mas. Kising nanti ampuni Sami, berkepangi. sami, Mas. Sehat selalu.